Ngoko ni kwa Kikuyu podcast. IEBC yugete tugikinya mwaka wa 2027 githurano-ini maratarget ati kana marauga atiriri Mount Kenya yanahota gukana korwo ikinyitie andu 7.5 million aria magakorwo meandikithitie ta aikia a kura. 7.5 million votes. Uguo ni kuga atia ni quarter ya andu aria maikagia, it's like more than a quarter ya andu aria magakorwo meandikithitie thiini wa ithurano cia mwaka wa 27 Kenya ngima. What does that tell you? It tells you that Mount Kenya niyo igakorwo determinant ya githurano kia mwaka wa 2027. Ndiragena na inyue thiini wa numbers ici. Ruto hariari ni amenya his goose is cooked. Na nikio murona atiriri Rigathi wa Gachagua auma thiko igiri Mount Kenya agathii kundu kungi, akiuma Mount Kenya uguo kuria mathiko ikona ikamba-ini agacoka Kirima, tondu nioi kwina treasure thiini wa Kirima na Kirima kia vote ta block. Ruto ni kuinuka akainuka. His goose is cooked, must go and end home. Now IEBC na kaundu kangi maugite, ladies and gentlemen, very important, kama ndio mugairie thiini wa numbers icio uria kwa thina mbere. IEBC maugite atiriri marika mathenya maila maugite atiriri andu matayandikithitie before 2012 mass registration mathi meyandikithie na kwako na confusion nene muno. Kwatika atiriri marauga na registration she intact, marauga andu aria mateyandikithitie aria matekirwo matabidio thiini wa biometric by then ni mabati kwiyandikithia acio atene, no aria meyandikithitie 2012 mambo yao iko sawa. So mutigakona guoya atike kana ki IEBC na mathai horo cio toni kurai na a lot of confusion. So the kila intact, register intact, kila kitu iko intact, ni mateyandikithitie before 2012. Okay, like Ruto thie kwi numbers. Remember, IEBC marauga atiriri kana numbers iria IEBC manegeranite thiini wa new thiini wa kwiyandikithia wa kura gukora mbere-ini ya IEBC. Mount Kenya region niyo itongoretie. Mount Kenya region niyo itongoretie. Must go alone uguo akaigwa riu ni egukua. Kila handu warora thiini wa wiki wa kura, Mount Kenya region niyo iguru. Ningĩ marutite list ya voters a bũrũri wothe wa Kenya. Ndia tugere thiini wa maundu maya mothe ndamuria na gito kinene muno. Muthi na mbere ku subscribe thiini wa channel ino ya Kikuyu podcast, road to 50,000 subscribers. Now, number one, kura cia Mount Kenya kuringana na IEBC cia hau gabere cia 5.8 million na makauga atiriri iria cirerigĩrĩrwo andu aria mekwiyandikithia kana andu aria merigĩrĩirwo kwiyandikithia ni 1.7 million. So jumla thiini wa Mount Kenya region tukinya mwaka wa 27 ni mukuona ni 7.5 million. Na sajiri mzima na Kenya ngima ni 28 million. Ukona it's like a quarter. Mwaka mwaka atiri hakeda usajiri wa kura mpya andu ama yandikithia. Target ya IEBC ni iriku? Kiambu 63 acio ni andu ama maregira ati ni mekwiyandikithia 363,572, Nakuru 300,076, Murang'a 177,061, Nyeri 137,337, Nyandarua 102,987 ani andu aria eru maregerwo kwiyandikithia. Now guys, tuma thiini wa list hiyo about andu aria maregerwo kwiyandikithia 1.7 million voters kuma Mount Kenya region. Ndia twarerere usajili uria wambiriirie uyu mweru ni county iriku itongoretie. Reke ndimutware region by region muone uria andu meyandikithitie ta aikia a kura. Ni kunote kaundu kamwe, region iria cina united opposition nicio ciandikithitie na njira nene muno. You know that kuna region kana kodona kuria gwa Kalenjin na kuria na kuria mwena wa Nyanza, that is Siaya, Kisumu, Homa Bay.
utukanira kura cia Kalenjin nicio tukitwo ni kura cia Mount Kenya. Ruto akahota atia githurano giki guys? Na uyu ni wayandikithia mweru wa kura na total votes, by the way, kura cia Kalenjin na kura cia kuria mwena wa Nyanza yo cia Mugikuyu ciguru muno cimwetukite, nicietukite na njira nene muno. Now let's do region by region uria andu meyandikithitie. Coastal region ni andu 28 meyandikithitie. Tuthie northeastern region ni andu 16. That is Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo, andu 16. Ukambani ni ukona ni andu 26,000 meyandikithitie 628. Lakini utoke Central kana Mount Kenya region na muona note Coast region kone kuhuraniro ukahuraniro ne nuthu. Lakini tuthie Central Kenya economic block 83,000 andu 83 nio meyandikithitie. Na maigwa Mount Kenya region 83,334 thini wa wiki mweru wa kura kana ukiyandikithia kweru kwa kura jenzi makiandikithia 83,334. Nyanza 22,946. Nyanza kuria Ruto aregereire ni andu 22,946 meyandikithitie so far. Nyanza iriko Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na Nyanza riu ya Kisii Nyamira ni andu 13,754. Western region woko remember opposition mena influence pia ni andu 35,826 meyandikithitie ta aikia eru akura. Riu tuthii kuria Rift Valley. Rift Valley andu meyandikithitie ta aikia akura. Rift Valley kwa Pokot, Samburu, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Kericho, Bomet, Turkana 53,135 acio nio meyandikithitie. Riu we ta plus 53,000 plus 22,000 that is 75,000. Mount Kenya hiki niki 83,000 tushawagonga hao wote wawili. Na ni kuri na Rift Valley ino enge ya kundu gwitwo Narok, Kajiado kuna kuo ni kurira kurarwirirwo kana andu magakoma kirwira kurira guku ni nuthu 70,352. Nairobi ina 42,417 meyandikithitie ta aikia eru akura. So region iria ukuona cia unit opposition ni ukuona region cia unit opposition nicio ciguru thini wa kwiyandikithia kweru gwa kura tongoretio ni kirima. No njira Mastigwa gacida atia na ikio muno na thiko ici amarauga ni aroya jimu ni ndu wa itumisho. Riu we o niguo IEBC mauga kiri muthomero ya IEBC mauga. Then tuthie region by region total number of voters either tuone ule wikarete total number of voters. Now okay, no shortcut for Ruto. IEBC has reaffirmed that the list of 22,124,058 registered voters as of 2022 is intact and secure. So nikenda mula haria mbere andu ame yandikithitie na vote minyo sawa mauga list hiyo intact. Right now registration exercise is ongoing. Simply means that those who have an ID and have never voted will have a chance to register as voters guided by the time frame of IEBC. This is the regional ethnical representation of the 22,124,058 Kenyans captured in the 2022 register. Coastal region ni kura milioni 1 ni kuona total 1,964,224. Northeastern region 82,798 kuni koria kwa Garissa, Wajir kuogwo. Ukambani Ukambani as of 2022 kwa kura milioni 1,699,755. So ndio kana Ukambani nimeko kinyia kura milioni 2. Mount Kenya region ketuiko kwa Mount Kenya region muone mari na kura shigana by then. Mount Kenya region eyo how 5,771,878 5,771,878 Mount Kenya region ameandikithia as of 2022. Leo ameandikithia ayero target area IEBC mekete nugo tugukinya 7.5 million. Nyanza 2.1 Western 2.6 Rift Valley 2.7. So Nyanza region 2.1 plus Rift Valley 2.4. 2.1 plus 2.4 that is 4.5
matihutetie Mount Kenya region na kune kwa Ruto arauga ne block yake na Nyanza matithia gwikia kura Raila eho na guko Rift Valley bado mambo imewaka. Nairobi 2.4 million voters. So ngwe karete thini wa uria andu marandikithia kura uria region ciandikithĩtie kura uria kwari as of 2022 wikia wa thini uria andu marandikithĩtie wikia wa kura. So from what I have analyzed for you, ndigwiciria Ruto will have a chance ya kotana githurano kia mwaka wa 2022. Nikio rona ena pressure nene muno, nikio araigua no acokire tu kirema-ini, but mountain is gone, mountain is taken. Nikio rigatha wagacagua from the word go amintinire I will fence Mount Kenya region. Rigatha wagacagua akiwa ni go fence Mount Kenya region, hena kaundu oi na kaundu kau oi niko gaka mwana vaishi. Wadau, mambo imewaka, ni kunoma, si kuzuri. Kinara ataona cha mtamakuni mwaka ujao. Ugo ni wakore. Mambo iko na mayo. Amuto subscribe ete. Kindly subscribe. Kone go podcast. Tumaya ya modu tamaya ma politics. Na uria kore. Thank you. God bless you.